migiri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwigiria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara kimashine echekerero n'ebindi binge nkwegerie bale amangana a beauty and hairdressing aigon kwegerie bale igorya pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebintu ebinge by'okwegeria ICT gwetania skuru ndi yonse era sorgongoroiga asamali tankuru kwa Alpato Maliba mwalimu monne Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana bache skuru linde banyore system cyobufundi byamu boigon kwegeria bale electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igorye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwagwa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera Inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaleatiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwaleatiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Buyakima mwanjomo rigarari ne chinsainya chiabana morogaba litukeliga lya Jumapili tariki 25 mutinyo mutangani umwaka no ibwejiri bubere na 25 nomo nekene kyonga chinsainya senjira yobo ikirano cyane ngoro kwa toto nyangiri togubwatira na yarawe sura makoli kurasa nsemo yebimanyiriri Mwantu murigale kyonga chinsanya ningo tuko chakurwase bunge ya kito cha North County ya Kisii ase abarai na babwatane bekiama gose bez serikali bakoragwamo no muwasiri w'ekisemi sikicuri asimigoso gamba naboigo omokonyo bene bumurai bwense omusike Faruku Kibete somerana ase chinsemo cyakigogi unangira mogosira chikanisa rongebere bakwana chinga kiekyo nigo banyaraka bakobolia ogobwata sigwa wa serikali ya Kenya iyo kurawa no murai bwense omusike William Samoei Ruto munago tumanyo muri keito Daniel Ontere Omwaziri w'ekisemi omusike Migoso gamba nigara barai bande asoko mochensemo ya barai bali bakomoche serikali nagotabuna tibobwati muroboli omuya nanga kiti kiraika omusike Dr. William Ruto abwenete korwa BC omontacho ko batayinga na bwate chinguru cyo koruzu William Ruto 2027
Chio. Nyasao de igoron chio. Ane kanisa tole. It is not possible. Gukwana hasomo igoyo gwikarinoa na barai au igatia baba jumbe na barai kurwasira gongo rwogusi na mono bali bakubwatesia serikali migos nigo chinga kecho abolia maskani asomorai bwense kubolia aiwa maskani asamagendro ayo agendrete goikirniria bakenya so abantu baminto tigatobwatira neamo tobegende kemo togendre koleta magendro yaitogai tuiwana ndrenga kwa tore William Ruto tutam. Watu ya Kitutu tutembee pamoja. Safari ya kesho mtapanga kabisa. Naro chemba ikaranza te bagateba United Opposition bagateba United Opposition to kucha ikaranza to choro yo moito nga chikoboli chikura atenene against Ruto. Moko nyora muri ko chorurende. Asense mwende abaraya baiga nigo bakwanere serikali yokoranyura magendero litangani asekiribuna narabarai batumetwa abisi bachigo ikirania rero nante nina onde yokobekera bunduki ochigwakera Ruto kura onde yokobekera bunduki ochigwakera Jafet kura lakini rero omwanga to mwanga omwanja to mwanja rero obono iga ekebeti ya Kenya Ruto kobaga ona eremereri oburayo bunyasaye okorwa karanyori gikobega engakikego ikengakie chikura oamwena kigo chikokorenga kitalibo talikuna kueminja mapema 2 years to elections ebintu bikorera nakiagara abantu bandi baganya kumana ngababo soro babanya kundi na uba irire chipara ya talindi to irire chipara etoko genda asibiko toka twagamba na hindi twabagerwa numwamwire go 2027 musanirete mukamamura mutaramorra kama 2022 nyinyi wote mngekuwa mmeenda kwa Raila Odinga wakati huo sasa hivi mngekuwa na hizi barabara tunaongelea mngekuwa na hizi stima Nyakundi anaongelea. Sasa basi tupige mahesabu yake na mimi yeye kesho mimi nawaambia mimi nikiangalia kwa macho yangu na mimi nakuaga nabii hata kina Faruki Betu wanajua nakuaga nabii wa hii timu yote yule mtu wa nabii ndio mimi na mimi ninawaambia zamu yenu ni 2032 2027 William Ruto tuta. Ni kweli si kweli? Mimi kama mama county ambaye ametoka Nyamira mkiona hawa vile wameongea Kenya yote wameanza kwenda safari. Na ile safari watu wameanza ni kumake sure our country Kenya inakuwa kama Singapore. Nkorobotere gataseni kya gatembe korega se county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri. Mwanjo murigereri ka ukwana somusangere kanoyo mumwasiri w'ekisemi muskechuri asimigo sogamba nigagikiri gatia barai abara kandire koleta siasa etabana tia sector y'ekisemi ukwana mugasolero asomo yegoyo nigo anyarakobaga kubaboli okukuboli anemo n'abana siasa gwetanga kurwase gwetanga kubwaterania siasa amo na ne sector y'ekisemi na gwesanyara kobaga kubaboli kunyarakoba bakosegeta kisemi libaga lyokochibukania amo na siasa. Sisi kama serikali hatuwezi kubali mtu yeyote alete siasa katika mashule zetu na katika education sector na katika maneno ya watoto wetu. Hatuwezi kubali. Na tumeamua we will deal with him. We will deal with the politicians who are trying to corrupt our institutions, to bring their myopic thinking into our institutions. Kuna watoto tunataka waende shule, tunataka wasome wakuje kuwa kama sisi. Hatuwezi kubali wale politicians ambao wako na mafikira ya 1400 kukuja kutuambia ni kitu gani tunafanya. Watoto wetu lazima wasome zile shule wanaitwa national. Na tumesema through the directive of His Excellency the President kwamba watoto wote wale wanatoka grade 9 kwenda grade 10 waingie shule hata kama hawana uniform, hata kama hawana school fees. Sisi tutapanga hiyo maneno. Mwalimu yeyote mwenye atarudisha mtoto nyumbani, huyu mtoto akifika nyumbani mwalimu naye atoka aende nyumbani.
Na mwanjo murigereria somo sangerekano yoyo mujumbe w'ebunge ya gitutu cha North Muthike Chaveti Mukaya Nyakundi yaraniga kondra ubuya obwo burachigo chagosokogendera gocha kubwatakana amono kubwaterana amo na serikali nsiyo buraibwaye muraibwense Muthike William Samoei Ruto nigabo iganyara kwa kaneke abona umukia bo muraibwense Muthike William Ruto nigogenda koleta amatunda amange namono ase abamenyi borogongo oruiga arwagusi. Tuko na kongamano kubwa sana ambayo tunaungana kama watu wa UDA kesho na ODM na wao wanaendelea. Tunataka kuambia akina Sifuna na wale wengine na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wacha kupiganisha vyama vya ODM ndani kwa ndani. Sisi tutashirikiana na Mheshimiwa William Ruto na ODM na UDA na chama zote ambazo ziko tayari tufanye kazi kwa pamoja. Nyinyi mnakubali tushirikiane? Kidudu cha Jemna mnakubali tushirikiane? Sisi tutaendelea kushirikiana na mimi nataka kuwashukuru, tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja. Wale wa kabila na wale ambao wataki Kenya iende mbele, sisi tunawaambia mtashindwa katika jina la Yesu. Mtashindwa katika jina la Yesu. Waziri, mimi nataka kukushukuru kwanza kwa sababu jana nilikuwa na watoto wa shule na kuna watoto walikuwa nje wengi sana. Ile directive ambayo Mheshimiwa Rais alitoa, mimi nafurahia kwa sababu umeitoa hapa siku ya leo. Watoto wetu wengi walikuwa nje. Tunaomba walimu wote kesho watoto wakikuja shule, hakikisha watoto wameingia shule na wamesoma. Na mwalimu yeyote ambaye hatatii amri ya Mheshimiwa Rais na amri ya waziri wetu, huyo mwalimu wacha aende nyumbani afanye kazi nyingine. Na mo governor we county ya Kisii Muthike Paul Simba Arati nigana kiriye bunani gagochukanda kubwatesia serikali nse buraibwayo muraibwenso Muthike William Samoei Ruto ilikwana kabuna achira chionzi chiranya takoga kulira omugusi gosegesa kukyo mugusi anamana ase county ya Kisii ngo ikirani gwachire Muthike Arati nigaliko kwana iga ase omochibo gembo magiga yogotwara egeikaro nababwatani bekiamegia ODM nse yomorobali manyakatemna Linda Ground uyonya ko kurawa amono murayo monebe kiamekyo Muthike Dr. Oburu Odinga nega ya baraibande babwatani bekiama kya ODM enate breiga as long as in the deputy party leader before tutareka 2027 President William Ruto ebinta kwanetea koragaiga egetikie ndege daracha mbili egetikie omupira bosongo chikilomita 5 chelami Kisii Central na boigo na Nyambera lazima chikolekane wantu manye ukwa na ujimotua togo suka onye ntogo toka Kenya ngima ekeromo waka Raila akwa kanga ninche party leader lakini ingateba tigantige mumuromu aboli bage kyama keko buneka abwaterere mugako ino nekera arwarete ninche mbwatete kyama lazima tuligere liare abageraba bamintoga lazima tubwatane na barabo. Na deputy yangu ni Simba Arati. Huyo kijana Simba Arati yeye ndio alipropose jina yangu mimi niwe party leader ya ODM. Hata mimi sikujua kwa sababu ndugu na mwancho muriria somo sangerekano yonyaka wakoreka segeti gia sameta yomakitamda Linda Ground gwekiama kia ODM nigo mujumbe w'ebunge ya Nyaribari Chache Muthike Zahiru Janda nyaka bakoneka muna ekiama kia UDA tikaligo chikobeka murwaniriri wekero kyobo governor we county ya Kisii asabo chale banebo mwaka w'echirwe na 2025 nebere gakwana chinsemechyo niganyaka bakoneka muna nigo agiama kia ODM kenya kabagego ikirana kiama kia UDA kenya kabagego ikirana karengere ryo kubwatakana amo no abomo bwa serikali osibu kubwatirana wa broad based. Asante sana. Asante mbiamono sana. Nchasa Marietane Nkoruko Mheshimiwa Zahiru Janda ncheno mchumbe Nyaribari Chache. Kwa sababu leo tuko na
Wageni, wacha niseme kwa lugha ya Kiswahili ili wageni wasipotee. Party leader Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga, Mheshimiwa ndugu yetu gavana wetu Mheshimiwa Simba Arati, Mheshimiwa Governor Her Excellency Gladys Wanga, Mheshimiwa Ochilo Ayako, all protocol observed, my brother Junet Mohamed. Mimi nimesimama hapa kwa sababu mimi ninatoka kwa chama cha UDA. Lakini leo nimefika hapa kwa sababu huyu ndugu yangu Mheshimiwa Simba Arati ni gavana wangu. Na nataka kuhakikishia Mheshimiwa party leader kwamba sisi kama watu wa UDA tumesimama nyuma ya Mheshimiwa Simba Arati na yeye. Asante. Na yeye, na nataka niwatobolee siri siku ya leo. Sisi kama UDA tumesema kwamba hatutasimamisha candidate wa gavana wetu wa Broadbase ni Simba Arati. Ya mwisho, Mheshimiwa party leader, ya mwisho, Mheshimiwa party leader, sisi kutoka kwa UDA tunakuunga mkono. Tutasimama sisi viongozi youths ambao tunatoka kwa UDA na katika serikali, we are behind you, we shall support you. Na kuna wale wengine ambao wanajaribu kuleta vurugu katika hii chama yenu, sisi tunawaangalia, lakini tunawaambia sisi hatuwatambui kama serikali. Sisi tunatambua Dr. Oburu Oginga. Asante. Na mwanjo muri wikirabo no toga no mutimo kwa mukeigo ime ya kionga chinsenye togera ntuma kwa toka kandra na mange kwa toskochari. Names are Pamba Joel Benson. I'm the Sub-County Police Commander for Narok Central. Concerning the matter in question, the issue is that early this week, on Wednesday, the 21st day of January this year, Mr. Alex Mumanyi reported to Narok Police Station the loss of his. Mwanjo muligire to gusaba ukwabira senge jogo tumana kugwe chibicha amo na muri wikorene tukatukana mutiboko mu sinini tumagora mtogandra ne kionga chinsa inye. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity.
karibu Burabu Technical Training Institute iskuru jobo bundi yijesemi chekerero na magendero bakwili ya chisemo asinsemo ya Computing and Informatics Department mbabuate ICT Computer Programming Cyber Security Buigo Digital Animation and Media asinsemo ya Building and Civil Engineering Department mbabuate Plumbing Building Technology asinsemo ya Electrical and Electronic Engineering Department mbabuate Electrical Engineering Power Option Electronics Buigo Telecommunication asinsemo ya Institutional Management Department Nkurubari Fashion Design and Clothing Technology Hairdressing and Beauty Therapy insemo ya Health Science Department mbabuate Health Records IT na Community Health asinsemo ya Business Studies mbabuate Human Resource Business Management na Supply Chain. Inche Samarita Dr. Were Momanyi, the principal Burabu Technical Training Institute. Burabu Technical Training Institute igere Nyamira County, Kebirigo Market. Burabu Technical Institute igeko some abana nade kuru chikosi nyinge. Chikosi echi igachire chia magoko kose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora no negasi bagokoresa obwangu muibori onde bwensi ototegererete tobase gotiga omwana ngabere siko ngoko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose school yaito okoreta omwana oyo tomoapuraere tomobeke ase serikali aeguchibesa chie government scholarship gose capitation aeguchibesa kurwa ase serikali ese ensemo tokoruka help aeguchibesa chia CDF igo omwana oyo ekera iruchibesa ichionsi igemineti ng'a igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oyo isiko ekiagera ng'a tobwatie besa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora amasomo achigwekonya nande achikubakonya. Intake January 2026 nigo egenderete ilikirero bwenyo ribaga Burabu Technical Training Institute nigo bagutuka asebare kisi ikonge angeno muchoke brego asamange bakiresimi inuti isano nebere ibere inuti isano nebere inye isano nemo ibere eyemo isano nebere isano nemo inye inuti isano nebere ibere isano nebere inye isato ibere inuti isano boigo inuti isano nebere ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma tarire ase website www.burabu.tti.ac.ke Burabu Technical Training Institute Technical Skills for Development. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusie. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria obwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bali nambeyemo asogotwara
chimoshin chekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igure pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorogongoro iga asama lieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu omonene ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire buya sana asogotwa institution igwecha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi chobufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru linde banyore system chobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emechi nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi omogwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student Getwebe Training Institute. Iga karokware atiro mwana ugetwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakresimi ase namba 0713985300 Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Mwanjo muri karibu asensemo ya kabere ye kionga chinsenye okubolia niko kwarurwe n'abana bodaboda gose guchesa abana bodaboda kubwaterana hamo n'abanyanyimbo nabo igabana inchi eliogokeania na gosiria obosaria niga kwanwa no mo speed bwigatesene kia Narok Central Benson Mbamba oyo onyara kabaga kurokubolio kubwatekana amo n'abanyanyimbo ko bwata gosikobeka byara omukaguro ya mabubo ibwe pigipigi oyo nzachinde barakanite komwacharira amagega iyo kwimukia lichiko asama wakao. Names are Pamba Joel Benson. I'm the Sub-County Police Commander for Narok Central. Concerning the matter in question, the issue is that early this week, on Wednesday, the 21st day of January this year, Mr. Alex Mumanyi reported to Narok Police Station the loss of his motorbike, Bajaj KM EW 542 Zulu, red in color, and the OCS met all boda operators on Thursday at the stadium and requested that members of the public should cooperate. Boda power. Hawezi watotoa wenzao. Sisi Narok tumechoka kuibiwa pikipiki na so polisi wakikuja wachukue mzigo yao na wengine ambao watakuwa wanajificha ndani yetu. Hiyo ni warning. So sheria ni hiyo hiyo. Sheria ni hiyo hiyo tu.
Unajua hawa jamaa wengine walikataa kusema wezi. Na sisi tumechoka. Kila siku kwa group yetu tunaandika pikipiki imeibiwa. Pikipiki imeibiwa. Vijana wamekuwa na machungu kila siku. Pikipiki zinaibiwa day and night. Na tukishika wezi tukipeleka kwa police station. Na mwanjo muligere muraibu bange ase bunge ya Senate muskiaro Cheruiyot yubo igore omo Senator we county ya Kericho niga hagendere ko mochia omo konyi bu muraibu ense omokoro omo sikeri gatika shagwa asoko gendere ko chicheria omo robeli ubu bweni osha oigo niga nyara kabaga gukwanira amange alia omo sikega shagwa berega gukwanira zagende ko mochia soko beka chingwana chitali kwagacha mo sike Cheruiyot niga gukwana iga chinza mochia sigo bweti ebunge ya Soi county ya Kericho. Mwisho wacha nimwambie yule jamaa ambaye tulifuza neno moja peke yake. Unajua jana mimi nimesikia akiongea ati anatuambia yeye akipata nafasi kuwa naibu wa rais, ya kwanza nifundishe sheria. Nimwambie mtu kama wewe ambaye amekuwa impeached, hakuna kiti unaweza pata Kenya hii, hata chairman ya Cattle Dip sheria hairuhusu wewe kuchaguliwa. Kwa hiyo sababu hiyo ndio yake. Ya pili nimwambie kwamba sisi tulipiga msasa vizuri wakati tulikuja bungeni. Hapa Maemba wakati tunazungumza hii dispensary ya Maemba kupitia mfumo wa tayari, kwa sababu wananchi wanakuja hapa na wanapata usaidizi, wameshapata milioni 1 as compensation for services ambayo imekuja kwa wananchi. Wakati NHIF ilikuwa kuna siku NHIF ilitoa pesa hapa, hakuna siku hata moja. Kwa hiyo sisi tunasema we appreciate the progress that is being made in the health sector. Now anybody that is dreaming kwamba they can roll back the gains that have been made out of out of affordable housing, you are daydreaming and you don't live in the reality of the 21st century. Na unajua mimi nashangaa sana naibu wa rais. Mimi ndio tupitisha sheria ya na affordable housing kwa bunge. Ule mwenye alitupatia hiyo progress na mwancho muligere ukorera nigo omokonyo muraibu ense omokoro musikeri gathika shagwa amochiria serikali kubwatakana mune chigora burchanya kachikwana kigwa ime ye bunge gose chinsema che bunge ya udhaya ime ye county ya Nyeri asanya kawaga wikirana ase ekanisa gusomuzangerera nombe kanisa asomo yego yo nigo chiwiro burchanya kachikwana kigwa na koirera abanyimbo kuruta chitia gas elio konyaga bago seberekania okoburukana uko Boigo nigo omu sikega shagwa abolirie obo toereru ase agendete gukwanira anomono komochia serikali kubwatakana mane bikoro bigabneyo. I'm told they are very bitter that I talk to the people of northeastern Kenya and enlighten them that their suffering have nothing to do with the marginalization but misuse of public funds and lack of accountability by their own leaders. And he is afraid that he was banking on the support of the Northerners and that may not be forthcoming. I am told they were very bitter about the 2 mega rallies I did in Kagumo, in Kirinyaga, and Karatina, and they wanted to make sure that I don't do meetings in Udhaya and Kieni. I want to say that I am undeterred, I'm on board, I'm not intimidated. We shall continue with the journey to liberate this country. We shall continue. And I want to ask our supporters to be steadfast. Our young people, to continue protecting our meetings against goons. But now they have changed gear. Instead of using goons, because they realize from Gatundu, the people have said no to goonism and they'll deal with the goons. Now they are using the police to attack the people of Kenya. They are using police with live ammunition and tear gas to cause havoc. How do police who are in charge of security and law and order the source of insecurity in their own country? How do police turn against innocent women? And Mwanjo mulio kirabu na tokolera mangana maya ya keonga chinsainya chini gongoro kwaro ni ototo nyangiri kuransa memenyelio nigakoro Wilson Makoli na baigo kuransa ma transmission nigakoro kwa Mike Willis hitwara obotukobya Magaka ninjo ninjo enembe ninjo darome mangana man bangina ninjo ngora toba kuchera mangane paka angana kukwaya nyora kara yetakuna nani tikako mwangu kuira lingeke kaba iganga ngode na bokere tikeni go kara atakune ngane tanga nayo keroji we karoki manmugoso binto mbianga na data tia kumyo kia mangana kabisa paka kei
Useno murayo ulio karansta sekretariya ngabona ayo tukasene ngamangana yabe kuna kwaleke taliko bayibona taliko nore ngerati ko amangana yeyire ngora binto bya ngora nsaka bikwanga kuna okona kusaka bintu kwano kunyokiye kucha obuna lisarabanya pana Bagaka ninjo ninjo rembe ninjo darome ninjo mangana mazi ninjo bangina ninjo Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity.